Mamema Akwaba Ever Ghana and Sem TV GH. Mesra will like, comment, subscribe. Turn your notification so that anytime videos of this nature are uploaded, Usambeka. But dear, one family, who ye. Ye can't tradani a jaho. What they are money near, money, my dear, 4 years, it me ye. Money, my dear, 4 years, to me ye. Sure, every Friday, be Obianco Bank of Ghana, old wine, Makolaho, Obianco Uncle, and Nipa ye go on Muchika more. Every Friday, be Obianco, no more video no more, dear. Is it good? Is it good? Abra so say I was say yema enkora na omoto aba no yema omo asonte say number 1 akole bia ye won 2001 up to 2008 ye won free okoja is free ye hwe ni free osabe ko secondary school free and the hwe de enkora eye won kurase hwe enkora na omo ye robotic machines na de nya endro hwe akora ye ofira kotia yi hwe fan ya wa ye the whole world obi ye bi da den tabo ye fan ama ebe dwaso fan ye kasa kire no SHS akola nana free education akola chakola ye wo sehwi ya waye machine e hata kokoo yi hwe nkora ye omo ye ye free dialysis machine omo nyina ye nana do pa omo nyina so free kurase no so ye car no won de ono so ye car yi latest car bia ba me refi Masha ende omba be di kantanka debe unum se nkwara bi de omo wato so omo ye kantanka omo to mo di kantanka nkwara o JSS fo nkwara o NSS fo nkwara omo ye kasa etu ni machines omo di ba kantanka so ende ya mahe omo nyina mu nti ye bet se ma group bia be sei sa ne mo nyina wo Ghana na we should not laugh ye bet se ana no biaba se me de nkokon keten ba man nipa se o even cross nka o man nipa kra ba ko 100 kompo initiative juma na wa ma kokko 5 se me nja medjuma nyina ngu ho na me ntena fie na me hwe nkokko 5 Ghana for ade na mumma ye friend say papa wo odi di atem sa ye kasa aboa kose nko na atem di ana Sade kwede min twa no omo ba abono omo ma obi akukọ 6 na waja wadwuma say ya mama akokko 6 mikoto waba no akokko 6 sankoko wuntimi nkoto sankoko nketen ne boy yesen ne boy yesen se me pese me nya nkokko a nti nkokko 6 5 10 yi na ntira me nkoto waba ma NDC Ghana fa de na emuma ye didi ye ho atem sa ade na emuma ye didi ye ho atem sa munim se portrait na de na omo ka no MPP ye bi ye betwetwe ni nyina de aba ye pottery ba ye de no ye bie pottery kese na edisike guma ma omo mu pa mu nkodoma no mu nko chama mu ni ho no mu nko hwa de mu nko hwa de se wo so benye nantwe benye mpantin a ye pe baby ne ya mamu ni pa be 10 20 ya mamu loan ne maye ne kese na area ho di hu faso na nya emo nkokon keten what's the meaning of this aden na ya ma end for di adle dia grossa. Why? Because all of because of the my say mama ye risk can go about what comes so and you to need the offer na no man 500 say oh jenya koto aba ma NDC obeko I swear 2028 electoral commission have been pay on dimi o pa o munjimi ya ba beto ba ka 3 days or 4 days NDC be on last rally wo Kumasi and that's na mahama anka ama ye tepu ba tepu ni ba bonten isu Ghana for fa anka say o mama yanko mundi kan ko dada na me o mundi asante for de say dada o mo nti me so me ba mundi kan na let's commission for e bo mu 5,000 Ghana cedis. Why na papa we be gina won manifesto no promise say e be ko even disco nyina e won manifesto mu ye be ko disco e wi anapa anajo na ye time gina ko to aba masaba han wi mano wasi obi nto aso ye kakra ye be san ba mu bia boko de 24-hour economy ni mpacho bo factory ba ko ama si amodi 24-hour economy ni to train ye memo abotre aya MPP fu ye memo abotre ade bia na politics enya atem didie
the idea and this for the mini 2024 no. I say me hu se munsua obi end this ni ba wo pa no. That me say bo factory back on one CD 24-hour economy ni yanko. Mekasa. The foot over here and such any part, the foot over here, Papa, I won't say the rate more promoting way more Kevin Taylor or Kevin Taylor. me The attempt the end is for Yamam credit, the attempt what I got some wine. The attempt the rate I'll be for idea Momoya Huayana sometimes is kind of worrying. Because I idea Momoya, Moja to one. The rate personally, Kevin Taylor, and money did the attempt. Me say me question is say but 153 amaba see and 24-hour economy na mo dey no na mo dey 24-hour economy no ne yenko so time na wa ma me ntinya abotre me obonfu de me ma time me dey ba say me question omo ka say kasa na wa mo topic say mo me ka mo me ma topic wo dey wo kwa dey be ba topic me say wo dey me 24-hour economy mo ka say mo be ma factory our economy aye ejuma 24-hour economy wo ye na nhihye ni ho a 24-hour economy no ye dey ejuma e na ebi onso so factory mo san ba be sia oba be dada Ghana fo abechim yensa fa ya chia be wi ayasen akọ ye kan e obi anti ase na ye bo duku bo aboso nanado obi awo ne ba ona betwa ye school fees ya maye ya serew ye betimi ahwe ye ma na mu di nkwasi asem saa na mkoto aba ma adwon mama na ne wa ba no so be kwotwere wo hia se obetwere wo mama nudum so na obi akon se ye December do asuo John mama tam kwana nsankyerani su John mama tam yetimi yedum so ho billboard John mama tam aponche po aburo se me John mama nto aburo ame na memewe John mama time onipa dasani eduru ba bi kura wo fie wuntimi na ho giso ko high hotel na no ba koda ho because of dum so nti enhwa John mama na mamu a wo bui krono nkoa na adokro no because onu wa ya ne last hour no obebo akọ oni ni ministers no omo last hour no mbebo akọ enti ni he so oman no se mo beye den osora no akọ akọfa katapila no de akogu kwan bi so me ya kwan oboa krono no obo de mmiere za sa akọ ne bedru no ne next ayi na obekọ no na djuma fun ne nkwase adjuma na obekọ awie no watumi awie kwan ba akokora akosi ba bi opese odi wi a hwe sister akua John mama wo hu me ni papa suban no na de bia me ba ya na mpese me kirekire Ghana fom na Ghana fo hu se koto nwa anoma unu aba ofre nso nkote amango John mama tiwe ni papa time na ni papa ya minister ni papa Kwame Nkrumah ma na generator so mfa nkoma no ofufo ni papa wia ye koton ye e wo Burkina Faso Dr. Mahmoud Bawumia papa ne tim convince Kwame Nkrumah se we ye minua ye nyina ye free back ye wo ko back mo convince Kwame Nkrumah na Kwame Nkrumah yi no Kwame Nkrumah yi John mama papa kromfo na no uku ma Kevin Taylor bedidi ya papa kofo atem aninti na me kira wase no John Kevin Taylor atem na wa sha ase a wo didi ya papa kofo ne ye nana kofo no obi dum bie dudu obri bie a obebie Ghana ni ema nkola ye wo nkola free ema nkola aduane di free adi national health insurance by free odi metro mass transport by free odi chip compound HIPIC initiative by free o chese odi niema bebre kufo emergency care konfanoche esisi schools chese wo kan wajade wo masa kwahwe kwawe ya ne papa himfi apoto bibre kura fa na wontimi mpenti ho ebedidi ye papa kufo ne ye nana odudu obribi atem dia ya baba kufo obi a 50s na ne maame atodan wo Britain 5 bedrooms ye misasa John mama ne papa abrabo papa be na ne papa boto ho ne maame alatani no boto ho ma John mama so be fa so eye kro no John mama papa owi generator enti ne ba no kro no sunsum no woni mu na wo no ba ko wi aponche na obani owu ba ni nyina no ohu obi aponche a onko wi ade se ma aponche ne se menim papa kra ko wi abi ya anche ye enti John mama tuwe oni ni nuanum nyina omo papa moja ne ewo omumu John mama papa wu ewa wi nyina sama adu nyina still oya ex convict
Oda prison wo ho. John Mama say ye boa. Omra no omra mechirichiri yimu. On say ye beto aba John Mama ko yi sika bi e de to ne papa na so. Because of chrono na obebo na ka kire say Mahama mesram papa Mahama me ba bewia Ghana biem tu chrono sunsum na wo de bo kwa me nkruma chrono ma ne chi utuma uwa no ko eza asa ko hia me maame e wala tamamu awowo me no sa sunsum no first ne veterans no wan farm wa me yie enti fa sa sunsum no boa me na me second term de mintimi nwia Ghana nanka manhia abunsama nanka manhia awrade nanka abunsama ye me defe ma me nko hia Ghana fo na me nyo mu defe enti Mahama sunsum me papa ye from Mahama me ne papa no kra me pese me boni din ni nyina because u boni din na nkra no ho a anhwa ombekwa akusua John Mahama papa sunsum no enti fa sunsum kro no sunsum no nko na me pe fa boa me na mintimi wia Ghana fo enti na John Mahama ba ye ono anim se oba be di 4 years so anso se ni program bi a wo ye bia no o se 4 years no de ebeduru na me continue sha ase a between 2028 2029 na mayi Kumasi Accra express road na mayi awie because sad de na John Mahama de a no kra na o ye Ghana ni ma wani na ho na John ne papa kro no de bi atete no ani nti na John timi kodua enua wo sirem pebre e ma ne hye John ne papa kro no de awo nti ani nti na John eja hye wo circular ni nua Ibrahim Mahama na me say enoma won takra se na otubom fufuo ni tuntum mo abira omutubo mu nti omo papa kro no nti osi yan wa se kromfo bi ebewia wa scammer bi ebewia wa odadawo okrokro wokakasa dedika chirochi wadwene convince o just odada wa ma se wedi odi akomakan na eba Ibrahim be ka chira Ghana fasa han minia ne ya president ntino sa turenche mo ya tunu na mamuo mu dia medi mfidie ni minkrofo ba beti odo na mu se die nso no benya kwan akona nso ta sa turenche bi nsi ye wie na Ibrahim akodi $250 million so de kwa kotua adwumayefo ka rahu ne papa kro no won se pio ha John Mahama onkonkoto play first your friend is Guinness Book of Record obi a wakoto player mu hanga ne board chain play and John Mahama on say papa kro no so bi apie wa John Mahama na catch Ghana for nyina say me ba be see Hope City wa kaso was sister ya me the pass ade we was on so abosu de bia me boso ba MPP for your refi sa nema we nyina ohun me ba be see Hope City na Hope City nim nipa dodo ebefa nipa be say 300 and something million na chese betimi afa Nigeria population krama 50 million aka achire John Mahama say ebe cost Ghana 10 billion John Mahama tia part payment of $300 million and 58 million dia hin edoso and this for be say $58 million che 300 million because we be do kiambo 58 and san wa 300 John Mahama sama Chris Brown ebeji ye $1 million ekodi free yasa benum wigu yesu free say nipa we won say papa kro no ne bia pie wa ha John Mahama si wo kwa kosi affordable houses na bisa simbia ye mete segleme $270 million 5,000 houses John Mahama timusi musaya oba yen sa sika we na so di kosi affordable houses was Asante region no adan won fan konko we segleme de no because enkran ye choke osi uba be si Green City na New Accra no so abechechire no yesi segleme wo ha ne mo ankasa mo krofo eduru tam MPP for beko audit wo no mukotwa gya tumu hye no on say John Mahama ne kro no ne papa kro no ne biase apie wa enti sa uta Kevin Taylor chima ni didi ya papa kufo a wo John Mahama watu ni botoma ma usika pen na ma Kevin Taylor kwasampanyi kofini ba kromfo ba ashawo ni ba we ane ma me kowo na wanya papa na mum ni papa e Liberia ni na ode kwahye papa mfantene kwasampanyi na kofini damra ma ni kromfo ohini we ya woto ni fie na hemfie kura ho atutu nyina eya poto bibiri na yen nya osawo ene John Mahama to ha ne gina wadwini nyina ne se obewia Ghana oni adwin papa bia because ono no wadwini 3 minutes 30 seconds anu nso mpo no so obetimi ene na di nkomo a ono se your friend after 5 about 6 5 epa ho a John Mahama wo ka sim bia kire na
dia kan ya wo kagu mframam because on was starting bruises nti abo 65 for bibia ni ho nti ya kro no Kumasi Accra highway omo asabio e beka omo fie omo e beka omo japade your mama wonu o makasa yi na woto na ma wani ji se wasi obeyi express road dia oboa o ne papa kro no odi wi generator no wensu ya John bewi aga na with Accra Kumasi express road no odi bewi aye kese pa onye bibia because wasi obewi 2028 2029 na yemisa ya hu 2028 2029 na John mama mamudu ne wen oye Ghana ni a na uma wani ajisu obeyi Accra Kumasi express road odi tro dada ye dia nanado ye no onim se nanado atua contractors ni ka wa mom onu omadi anu ni bibia awie enti oya na adwene so obeto aso a ne papa sunsum na okosere so mfanta na chi no ntimi mebo Ghana kro no ontimi mokro no ne wo ho Ghana fo nyina bekasa na se nanado afa contractors awie otua mu ka awie no ma ka mu sika sama awie enti sa sika awie na ade abeka won efiri hin enti John bewi aye na wakum na wasei edi nti na wo kase dum sa ba minua ye omo so machini nipa baako oye kokoku ani o oye poultry farm oye cold store enti sa John mama asotwe we nyina minua na ifamu bi anu okohu se nyame adom the same and this for na akwa sandboard because omo ntimi inform anu nka omo de omo anu kape ombeka se omo gu omo party nanum ase na this ni bi akwa sandboard di akusuo ana minua no so akohu no akotwa na nka we John ye che no se nye kro no na wo bank ye che John papa kro no nti okoto ka power aba wan fasika ni bi anto enani nei Ghana sika yetuama ka power for John mama wo percentage uma woje John mama kro no nti ne Ghana onye da my man no onye man nua onye black voter na we de wanu usi ama me matinua waje black voter amani nua waje Azuma resources amani nua enye kro no na ye kana nye no anu obo no enti so ya NPP ni a ma wani nye na ma okra ni se Dr. Mahmoud Bawumia na ne papa nso so ye koko officer Roaring Star when it is a record bid the koko board say Dr. Halaji Mahmoud Bawumia ne papa Dr. Mumini Bawumia obeye koko board of obeye koko officer no sikan kra ira wo ho no ma yebetim di atag papa di ebi ni ho ani nti na doctor ne papa ntete pa ne papa adwen pa ne papa suman papa na wo ni mu no ebi awura doctor nti na doctor na mamuo ni su ne ne ban nyina na ho brase ne bibia se ne papa enne doctor yebisa se vice president kra wo hia nkala kra mu school mu bo Dr. Halaji Mahmoud Bawumia di nti ese okoto wo hui onwo anoma nti esra NPP4 yesra Ghana for yesra mu 2028 mu maye nyina ye sori waka na said the 2016 ye to John mama kromfo no fra kunya no so no yam sampa man DC for ni John mama ne kro no won kotena fi na de bawia no woni yesra NPP4 odo ne nkamomu ani ye hia yen fa ba yakoye yen fa nye campaign yen fa nta doctor chi na 2028 yen koto aba na doctor nsame 20 nyuma paso na mi hira obi bia me nua ba. okay nyame show so yaw Hello. me pacho mute ho why obeto nkofo tin ma omo obeto omo